Manastir Veselinje nalazi se u selu Vrba, 7 km udaljenom od Glamoča, na putu za Livno. Smješten je između planina Golije i Slovinja. Posvećen je Svetom Jovanu Krstitelju. Ime je dobio po ktitoru Veselinu Naerloviću, rođenom u selu Vrba, koji se nakon Drugog svjetskog rata odselio za Argentinu, ali svoj kraj nije zaboravio. Manastir Veselinje je osnovan 1971. do 1975. godine za vreme episkopa dalmatinskog Stefana Boce. Pre manastira Veselinja postala je crkva Svetog apostola Petra i Pavla, tako da ta crkva je od 1864. do 1941. godine bila je od drveta ošindra i ona je zapaljena u Drugom svjetskom ratu. Pa je na odluku ktitora Veselina da napravi crkvu novu na novoj lokaciji od 1971. do 1975. godine zamolio je episkopa Stefana da on preko sveštenika Ilije Letića, koji je bio ovdje i opsluživao je, da podigne novu crkvu gdje će on kasnije posvetiti Svetom Jovanu Krstitelju. Bila sam 4 godine u Banja Luci. Povratnik sam 1999. najprva u Glamoču. Živjela sam kako sam živjela, glavno mirno, solidno. Počela sam odmah raditi, sijeti krompir, sijeti bašče, držati krave, a i danas to radim. Zadovoljna sam. Ne bi nigdje dalje udaljen. Ovdje što vidite manastir, vječita su u manastiru, služim u manastiru, pjevam u manastiru. Služim Bogu Isu Hristu, našoj majki Bogorodici. Prema želji ktitora Naerlovića, Veselinje je bio ženski manastir. Tokom građanskog rata sestrinstvo je ovaj hram moralo napustiti, a nakon rata u manastir se vratio iguman Savola Zinica, koji od samog dolaska obnavlja crkvu, konak i prateće objekte. Manastir je ponovo duhovni i kulturni centar srpskog naroda sa područja Glamoča i šire. Ovaj manastir igra veliku ulogu. Pre svega igra u tome što održava veru u ovom narodu i suzbija razne, da kaže, jeresi koje se pojavljuju da ne bi naš narod, da kažem, učili drugoj veri, nego su manastiri ti koji stožeri ili svetionici koji uče, održavaju i podržavaju svoj narod. Tako da ta narod dolazi. Žao mi je što je mnogo, da kažem, tog naroda otišlo, nije se povratilo. Imali smo oko 1050 domova, ali sada imamo oko 80 domova. To je mali procenat. Mi smo zadovoljni sa našim vjernicima, ali trebali bi više dolaziti. Jer crkva je ta majka koja poučava, koja poziva, koja održava, da kažem, vjeru i moral i da bi, znači, bili dosljedni svojim precima, svojim ocima koji su nam ostavili omanet vjeru našu da održimo i da živimo sa njom. Ja sam ovdje povratnica od 2003. Vratila sam, bila u izbjeglištvu sam u Modrić. Vratila sam se u Glamoč, selo Malkočevci. Tu živimo evo već 8 godina. Nemamo nikakvih problema. Zamolila bi sve sugrađane naši da obiđu ovaj grad i da ga posjete i dođu u manastir i da se pomole Bogu kod oca Savi. Jer mi često tu dolazimo, iako nam je daleko. U manastiru Veselinju vidite ove ikone koje je radio Marko Đakon Ilić. One su 2 metra i 10 santimetara. U ovom građanskom ratu one su bile poskidane i odnete su u župni ured u Livno. Tako da nam je falilo 5 ikona. 3 su glavne bile, one su starije iz 17. i 16. vijeka. Apostol Petar i Pavle, znači ikona prvobitnog hrama koji je bio posvećen, Uspenije presvete Bogorodice i treća, da kažem, sveti Arhanđeo
Sveti Arhanđeo Mihajlo, da vidite kako je bilo i s jedne strane Bogorodica, s druge strane bio je Sveti Arhanđeo Mihajlo. A ostale manje su bile Sveti Vasilije Ostroški i bio i ikona Svetoga Gavrila, Sveti Gavrilo Arhanđeo. Tako da ja sam dao međunarodnoj zajednici da potraže te ikone da bi mogli biti vraćene na svoje mjesto. A Trojeručica također, ona je rad doktora Vojislava Bilbije i ona je nestala. Tu smo čitali pred njom molitve za bolne, za nemoćne. Ja dođem kod bake u Glamoč i volim da idem sa bakom u manastir. Nisam mogao da ponesem u toku građanskog rata, zato što su nam govorili i ubjeđivali nas da će ovo ostati srpsko i da ne treba paničiti, ne treba ništa nositi. Samo sam nužno potrebno uzeo knjige matične, krštenih, rođenih, umrlih. Uzeo sam i putire, antimis, tako da sam nešto uzeo, a ikone i ove druge stvari, arhiva je cijela ostala. Otac Marko Gelo je posle oluje ušao i skinuo je ove ikone i što je našao, on je odneo u župne ured. Pa su oni prenijeli u Crveni krst ovdje u Glamoču, pa smo mi, kad sam ja 1998. godine vratio se iz Srbije, oni su nam vratili te ikone što je ostalo. Tako kao što vidite ovdje, te ikone falilo je, ovdje ikona je jedna velika Svetog Vasilija Ostroškoga. Vidite ovdje novu pridaruje, da kažem, Ćosić, Mika Ćosić i Živko. Da kažem, Ćosić, oni su podarili novu ikonu, pošto je ta i također nestala. Ovdje imate Titor kako prilaže zadužbinu Svetom Jovanu kao patronu ili zaštitniku svome. Ona je od vlage propada nam, pa moram je dati na restauraciju u Banja Luku, da bi mogli opet to da je vratimo i stavimo, ali moramo zaštititi taj zapadni deo, da kada spoj zvonika i crkve. To nam vrlo teško ne ide, ovdje su velike kiše i snegovi, pa teško je zaštititi južnu stranu i zapadnu stranu. Mi smo premazivali prošle i pretprošle godine sa lakovima crkvu, spolni deo, da kažem, kamen, ali mi smo, opet nešto nije uspjelo, jer ovdje je mnogo padalo granata. To je crkva, da kažem, bila rastrešena sva, pa smo mi morali to da premazujemo, da krečimo, da čistimo. Tako da, što vidite sada, to je, da kažem, ipak jedna opet lijepa crkva, doterana koliko toliko u preobitno stanje. Ovdje imate ikonostas rađen u belim vodama. Imate te stubove ukrašenje sa raznim krugovima, sa lozama, sa grožđem, sa krstićima. Sve ti znači, znakovi označavaju, imaju simboliku. Ta simbolika, krst, označava krug kao bogatstva držitelja pobjeda i pobjeda hrišćanstva nad mnogoboštvom. Tako se simbolika, da kaže, u crkvi, na stubovima daje ti krstovi, te loze. Loza označava poreklo jednog naroda, jednog plemena, jednog domaćina, onda njegova loza. Imate ovdje isto gluvo glamočko kolo, vidite, jako je dosta lijepo, ima svoj istorijat, početak 19. vijeka. Autor nije se upisao, da kaže, i njegov rad, da kaže, samo je ostao tu kao prikaz, da kaže, to gluvo glamočko kolo kako se igra.
Nestali su nam i zvona bila, pa ja sam dao u Beograd da se saliju koja su bila polomljena, pa sam jedno zvone dao u Beograd i ono se i sad nalazi u ljevaonici Jevrema Popovića, gdje ta zvona rađena su 75. godine. To je gospodin Veselin Najrlović. On je poklonio to i dao je. 78. godine je bilo osvećenje tih zvona i stavljene su na zvonik. Tako da čekam i to treće zvono koje se nalazi u Beogradu da možemo da postavimo na svoje određeno mjesto. Ovdje imate ove stolove koje se nalaze u crkvi, gdje je za starije osobe ili nemoćne mogu da sjednu ako ne mogu cijelu liturgiju da pristuju, to je da stoje. Imate ovdje biografiju Najrlovića, gospodina Veselina i Paule, gdje su fotografisani ovdje u manastiru, ima njihov rodni list, imate njihovu kožaru tvornicu pre Drugog svjetskog rata u Sarajevu gdje su imali. A pošto su oni bili za kralja, oni su bili nepoželjni posle Drugog svjetskog rata i ošli su u Buenos Aires u Argentinu i tamo su također otvorili tvornicu kože gdje su postali bogati biznismeni, pa su oni dali sve, ulagali su u crkvu. Također imate ovdje i pohvalnicu od patrijarha pokojnog Germana, data mu je pohvalnica, što je pomagao u hram Svetoga Save, jer sve je ulagao u crkve i manastire. Proglašenje i osvećenje manastira obavljeno je na Mali Vaskrs 1985. godine. I zato nama je posebno drago kada je praznik Mali Vaskrs ili Tomina nedelja, gdje se sakuplja mnogo svijeta ovdje. Dođe iz Banja Luke, iz Mrkonjića i ovaj naš narod, tako da ne može stane sve u crkvu. Sad je najprije prioritet obnoviti crkvu, izolovati je od vlage i spasiti ikone, naročito ovaj južni deo i zapadni deo. To nam je prioritet i to sam govorio vladici, da nađemo nekog donatora koji bi mogao da nam pomogne da to uradimo. Ali mora doći inženjer za hidroizolaciju, građevinski inženjer, da bi mogao to da vidi šta je to i kako se može spasiti, da kaže, od vlage, od svega toga. Neposredno pored hrama nalazi se kapela, spomen kosturnica, postradalim od ustaša u periodu od 1941. do 1945. godine u jami Korična i drugim jamama na području Glamoča. Ktitorsku kapelu u kojoj se nalaze mermerne ktitorske grobnice podigli su sam ktitor Veselin Najrlović i njegova supruga Paula. Posvetili su je porodičnom patronu Svetom Jovanu Krstitelju. U jednoj od njih sahranjen je ktitor. Tu je gospodin Veselin Najrlović, koji je 2001. prenet iz Buenos Airesa i tu držimo pomenove i parastose svake subote, a naročito za vrijeme kneza Lazara, znači 28. juna, onda svim postradalim, svim umrlim učinimo parastose za upokojene. Tako. On je, pokojni Veso, dosta uradio kao grandiozno djelo. Najprije konak, pa vidite one prateće objekte, imate Ladaru, imate roštilj, imate ovdje kapelu, imate crkvu. Sve ove prateće objekte on je podigao i ostavio je ovdje omanet da to čuvamo, da održavamo i da, znači, ovo poslije nas koji dođu, da izgrađuju dalje i proširuju dalje. Ja se nadam u Boga Višnjega da će Gospod dati, da kažem, i da se i još naroda povratiti i da najvažnije je to da se naš narod
da kaže ovdje vrati, skrasi u svojim domovima i da živi normalno i da se množe. Bez množenja nema napretka, nema budućnosti i tako. To je najvažnije da bi mogli da održe ove krajeve. Ako ne budu tako, doći će drugi narodi. Doći će drugi i drugi će zauzeti to i tako. Ovo će biti samo onda spomenici, ništa više. A ja bih voleo da bude ovo živ kraj sa živim ljudima, sa svojim sveštenstvom, sa svojim narodom. To je najbolje i najsavršenije tako. U porti manastira na luku postavljena su 3 zvona koja potiču iz 1879., 1933. i 1936. godine. Ostaci bazilike iz 6. vijeka nalaze se u neposrednoj blizini manastira. Ovdje imate iz te bazilike stečke, ovdje pored crkve, vidjet ćete gdje anđeo drži kuglu, označava Boga Svedržitelja. Pisano je na latinskom jeziku. Pa vidite kip Gospoda Isusa Hrista, gdje su arheolozi kada su otkrivali, sasekli su mu bradu i ostali gornji deo oči kako gledi lijepo, a prestu Bogorodicu sa Hristom u naručju na jednoj ploči nalazi se u Narodnom muzeju u Sarajevu. Mi smo gradili, to ima 4-5 godina, ceo manastirski krug, da ne bi niko ulazio i da bi mogli nesmetano vršiti, raditi, da kažem, naše obaveze, našu bašu i tako. Jer mi se ne samo pored duhovnih stvari, bavimo se i fizički, sejemo, onda kalemimo, da kažem, sadimo voće i to. I ovdje ja, posle službe, imate svoje obaveze, imate svoju bašu, imate da kosite ovdje oko, imate da cijepate drva i tako, da radite, što kaže, i da doprinosite životu i razvoju manastira. Volila bi da svi ovdje naši povratnici za Jaruga, ovdje vrba, kamen, da dođemo u naš manastir. Svi smo Srbi ovdje. Ali eto, hvala Bogu. Ko dođe, dobro dođe. Dobro se nađe u manastiru, drago milo me. Šta dalje? To je to. Neka nas Bog čuva, neka nas Bog blagoslovi. Bože dragi, povrati naše Srbe na našu zemlju. Ovo je naše srpstvo. U ime Oca, Sina, Svetog Duha. Amen. Kako nam Bog da, neka nam Bog bude u pomoću.